Poštovani patrače, dobri večer. Na počatku televizijnog magazina opatrime jaki prilohi naše novinare pririhtali u prešljem tižnju. Mamy bardzo wielki jubilej, 250 rocznicy obrazowania u Kocure. Pririhtalizme sportski zmahanja. U dvore školi mamy podovovu koloniju školjarov z opštini Verba, z všetkých osnovnih školách. U učalnjoh mamy vystavi naših buvših školjarov, ktorí boli i nastavnici, abo robotnici našej školi. Po planu i programi robotic zeciše u Zecinskih zahradkoh Pezbavisko prave tak, jak sme zaznačili u Keresturskim Cicibanu, pririhtuju za počatok osnovnoškolskog obrazovanja, ktoré ih čeka u septembru. До амбасади України у Beogradu, як і звичайно коло 9 мая, кожен рік ще поволою борці, котрі ще в'єдно з українськими єдинками борели у закончуючих бітках у Другій світовій війні на просторе тедішньої Югославії. Od askeljo roki do Đurđovaše počali priseljovaci Rusnaci, a dobri sušedski odnošenja tirvaju i nješka. Poneže naseljovanje Valala počalo za Dzurja, toto šveto sovid mesni zajednici 24 roku odredzel za dzenj Valala. Zo špivankami i tancami tota naša gazdinja i na željenoj travki počala čas programi zo skotru školjare osnovne školi Petef i Šandor u Novim Sadze predstavili Rusnacov u ramikog projekta doprinošenje rozličnih kulturov rozvoju Novog Sadu. Do našej žemi Ken prišol, sluhajuci za ňho, ale i veľých druhých amerických Rusnácoch, nevjerojatni pripovedky o Rusnácoch u Srbiji, ktorí tu, u tej žemi, majú najväčší menšinský práva na Švece. Za Švetočnu akademiju i režima programami, ktorý organizovala osnovna škola Bratstvo jedinstvo 8. maja, označena 250. ročnica obrazovanja u Kocure, istočašnji dzenj školi. Jedno za sterašnjim nastavnim kadrom i školjarami jubilej označili i buvši školjare i nastavniki tej školi, a tiž i drugi viznačni hosci. Osmoho maja toho roku u Kocure preslaveni jubilej, 250 ročnica obrazovanja, a tiž i dzenj školi Bratstvo jedinstvo. U školskim dvore otrimana podobova kolonija, a u holu buli viloženi stari fotografiji, knjiški i nastavni sredstva. Najveće še potrudzeli nastavnici našej školi, povalali sme všetkých školjarov i ľudcov zo Zvalalu, že bi nam pomogli, že bi prinjesli svoje stari fotografiji, da ukažeme co všetko máme. U predpoladnjovih odzinoh otrimani sportski zmahanja. Dohvaljali sme še, že bi to bula odbojka, zohľadom, že máme situaciju u našej školi, že zivčata, vidjeli ste i sami, že prevažno sme chlapcov teraz ochabeli, zivčata zos našej školi prišli, zos Verbasu, zos dvoch školoh, zos 20. oktobru i zos Svetozara Miletića i prišli zivčata zos Branko Radičević z osnovnej školi zos Savinoho sela. To zeci kotri šitski vjedno treniraju, međutim ih tu podzeljali po grupoh i normalno naša škola, jak domašnji, zeci kotri maju treningi u nas, u Kocure i u Verbaše, a teraz sme ih vjedno zišli, že bi podzeljali medalje i že bi tak vjedno bavili. Z nahodi toho značnog juvileja u Kocurskej školi otvorena je vistava podobovih robotoh Silvestera i Serafini Makaji i drugih poznatih umetnikoh, buvših školjarov tej školi. Milo mi, že mi je škola omožljivela išće raz u život se prisustvovati tu, bo sam tu robil, hej, i otac sam pošao do penziji, ali milo mi, že sam tu prišao i prave tu, že sam mogao vyložiti svoje odjela, i mojo, i moji supruhi, bo sme obidvoje tu robili i dumam, že to mi nemamo u Kocure galeriju normalno, takže pod štora učaljenja zamenjuje galeriju i milo mi, že sam uspjel da jak na određeni sposob zvekšati toto svjatočnost nješkajš. Jubilej od 250 godina uopšte nije mali. Postoji jedna, ja mislim, strana narodna poslovica koja kaže tradicija nije nešto što nasleđujemo, nego nešto za čega se trebamo boriti. Mislim da je primjer škole u Kocuri idealan za to, jer je to škola koja već dugi niz godina, a danas kažemo 250 godina, se bavi prosvjetom na pravi način,
posebno kad govorimo čak i o dvojezičnoj nastavi, i ono što je najbitnije, tradiciju, istoriju na pravi način ostavlja našim učenicima, našoj deci, kako bi oni imali šta da naslede, da se bore za to, da budu istrajni i da nastave ono delo koje su već započeli naše koleginice i kolege u ovoj školi. Dneškajší deň označený i zaplánované, že by dneškajším dňom označilo 25 roky školstva u Kocure. Hoć od počátku priseljenja za 1960 roku, tak od 2 roky bola i cerkva, i bola škola u cerkvi konfesijna. I tak to trvalo 156 roky, dok to nie prestalo, no škola jak škola, školovanje, učenje trvalo pred všetky časy od priseljenja do dneška. To krásny jubilej, ktorý zavredzuje zdohadnuće ponajperše tih šitskicov uložili svoje životy, talanti, dari, dzeku, ljubov u svojim potomkom, ktorí dneška u stvari predložuju tiž tak tu drahu, že by i nadali novší generácii s novšíma metodami, s novšíma časami prihotoveli, že by boli odvižateľní pre život, že by to veci znali i že by tiž tak boli rozbaveni so s týma talentami aj do takovými duchovnými darami, bo medzi inším i mudrosť, i znanie je dar Ducha Svetoho. To nič nevyključuje, naprotiv, uključuje coška co je, to zavredzuje pobožnosť, povahu i vreci povinčovac, terašnjim, kotri to dočekali, že biše označilo, zdohadlo i nadali zvihločolo i rušelo po tej drahi i predložilo, jak bilo i po teraz. Sa velikim zadovoljstvom se vraćam u Kucuru. Svi znate razlog, ja sam bivši stanovnik Kucure, a inače nikada nisam otišao iz Kucure. Naime, 2 su povoda koji nas dovode danas u Kucuru, inače cijelo onako opštinsko rukovodstvo je danas prisutno iz prostog razloga što danas proslavljaju dan škole, a drugi razlog koji je možda i veći je 250 godina obeležavanja obrazovanja u Kucuri. Znači, naša obaveza je da dođemo da im čestitamo ta 2 praznika, a i da se malo družimo sa našim sugrađanima iz Kucure. Po čast tih programov načivitelji i hosci mali na hodu pokoštovat serbski, ruski i mađarski jedla. Mize, lime, medenjaki, kotri na paraveli učiteljke nastavnici ženi za zvalalu. Ja ljubim jest ronđoš, kotri pravi moja baba. Ja najveće ljubim jest bobaljki kotriše pravija za kračun. Ja najviše volim da jedem kerovce koja moja baba često pravi. Z nahodi 250 rokov obrazovanja u Kocure, u Dome kulturi Otrimana Švetočna akademija. Lukšu reportažu za preslavi jubileju hodni ste opatric u emisiji Dobri večer Vojvodino. Vodički do domu nošeli, na studnju sme prihodzeli, čim ne vodi brac. Čim ne ljubiš moj miljenki, ja bi sela znac. Na studnju sme prihodzeli, čim ne vodi brac. Čim ne ljubiš moj miljenki, ja bi sela znac.
brat. Čim me ljubiš, moj miljenki, ja bi htjela znat. Na studnju sme prihodzeli, živnej vodi brat. Čim me ljubiš, moj miljenki, ja bi htjela znat. Na studnju sme prihodzeli, živnej vodi brat. Čim me ljubiš, moj miljenki, ja bi htjela znat. Na studnju sme prihodzeli, živnej vodi brat. Čim me ljubiš, moj miljenki, ja bi htjela znat. U osnovnih školách u ceku upis školarov do peršej klasy. Po podatkoch zo terenu toho roku u Ruskim Keresture budze 2 odzeljenja peršoklasnikoh, u Kocure 1, a u Jurđove najvjerojatnejše, jak i prošloho roku, nje budze otvorene ruske odzeljenje. Dopisku pohvali. Rozpravujem. Mateja poved, da su na N? Noj, noha, naruchujte. Bravo. Po planu i programi roboti dzeciše u dzecinskih zahradkoh Pezbavisko prave tak, jak smo zaznačili u Keresturskim Cicibanu, pririhtuju za počatok osnovnoškolskog obrazovanja, ktoré ih čeka u septembru. Oni už naučili bukvi i čísla, a znaju pokuzi rachovac. Za školu pririhtujem tak, že nie straši mi. Pezbavisko všetko še robim. I dumanja som, že su porihtani za školu, a to ti uopšte generacije zadnji roki, perspektivni i mudri dzeci, teraz preco ne znam. Do osnovnej školi Petro Kuzmijak u Ruskim Keresture toho roku še upišu 38 peršoklasnikico u odnošenju na prešli rok vecej za 15 školjaroh. Uglavnom dzeci pririhtani za školu, no je rozliki medzi dzecmi, jak to i v Šadzi, je so veljovece porihtani je dah to da jedno, znači co meni daku sporihtane, ali zato še i testira, že bi še to ti oddeljenja ujednačili, že bi še vidjelo može biti to ti co meni porihtani, da učiteljki tako i može biti z njima inša grobija i že bi še na njih baš obracila povaha, odnosno co treba z njima robiti, že bi to tako še vypravelo. Co treba dokumentov za upis? Od dokumentov za upis treba kreslene pismo, potvrđenje od doktora, že su sposobni za upis do školi. Mi dovodivše, každý rok odnješeme karton školjara, že bi rodičevi podnijeli, znači že bi imali osnovni podatki o školjarovi i rodičoh, a kasnejše še prinješe i potvrđenje, odnosno uverenje o vodi, že zakončali predškolski program. U Kocure u osnovnej školi Bratstvo jedinstvo u ceku testiranje dzecoh i upis do peršej klasi. Po podatkoh zo predškolskej ustanovi u septembru do ruskog odzeljenja počnju hodit za 6 školjare, tak jak i prešloho roku. Do školi na srpskim jeziku budu upisani 42 školjare, ta budu 3 odzeljenja peršej klasi. Mali sme u tih starších odzeljenjoh i po 11 abo 13 školjaroh, a ostatnich rokoch ich jest po 7-8, toho roku evo bude 10. Nazdávame się, že každý rok ich bude vše veci i veci. Vypitujeme zanimanja, z čoho co napravene, ovoc željenjava, domaćni životinji, dzivi životinji, vecka dajaki situaciji problematični, položime dzecko, kad bi še našlo, poveme, jak bi rišel tot problem, vecka analizu slovoh po glasoh, vec vypitujeme pametanje dzecka, vec napriklad pitame, že ktoré je číslo vekše, menše, ktoré še nachodzi pomedzi dva čísla, čišljenje naspak, vec čišljenje od do,
Znači ja zadam, nje idzeže od 1 ta do 10 zeci najvolja i dômže še dobre znahodza. Prečo ti Nješka prišol do školy? Da bi som mohol da učim i... Prišol si se upisati do peršej klasi, hej? Hej. I tu se jedna teta vypitovala, bolo to češko? Nie. Co se še ona šicko vypitovala? Jak se pravi hljeb i... A môžem povedať, že generácii, ktorí teraz sa upisujem, da skeľo roky i predtým, i toho roku, že majú znanja krašne, vidno, že rodiči so s njima robia, že im pošveca času. Kada treba djecko pririhtovati za školu? A pririhtuješ u zabavištu, a treba ih každodnjovo pririhtovati prez, každodnjovi život i prikladi rodičoh i uopšte okolini. Či jest i takih rodičov, ktorí bez ohľadu, že sú Rusnáci, upisujú detsky do srpskog odzeljenja? Jest. Najčastejše tudze ocec Rusnak, a mac nie sigurna sama do sebe, že či bi mogla preprovadziti šitsko, pomognut zecku, ta maceri već lihčejše upisati zecko do srpske klasi. Či še taki slučaji zmenšuju, či še zvekšuju? Zaviše od rodiča, kto jak. Hej, upiše zecko, mi savitujeme rodičov, že bi upisovali zeci do ruskej klasi. Tu menjiť zeci, učiteľka veci može preprovadziti z každoho, preveriť, z každomu pomohnut. Inša grobic u klasi za šecero, jak u klasi za prek 20 zeci. Bez ohľadu na prednosti malih odzeljenjoh u Đurđovskoj školi Jovan Jovanović Zmajvi Patraše povtori prešloročna situacija. Či toho roku bude odzeljenje na ruskim jaziku? A tu jeszcze nie znamy, pretože upis u ceku, ali kiedy znamy u predškolskoj ustanovi u ruskim odzeljenju ih bilo 5. Teraz zaviši od rodičov, jak še od predzelja. Za teraz mamy jedno zecko upisane na ruski. Či ste mali dejaki schadzki z rodičami, z nacionalnim sovitom i tak toho roku? Toho roku sme nemali. Jer toho roku sme mali veći schadzki i veći stretanja, a toho roku nije bilo. Odbor za obrazovanje nacionalno osovitu Rusnacoh i toho roku stimuluje upis školjaroh do ruskih odzeljenjoh u Kocure i Đurđove po 3000 dinari mešačno u tirvanju dzešec mešacoh. Či to bude vpljivovac na rodičoh i ih odluku dze upišu svoje dzecko, uviđiše po konjec avgusta pokljatirva upis do peršej klasi. Mladi šuhaju, njeh od kolo vodi, dalje zvere klece, potonje jahodi, dalje zvere klece, potonje jahodi. Ožeše šuhaju, ožeše cože, bo tvoja mamočka robić už nie može, bo tvoja mamočka robić už nie može. Čomže ti šuhaju, čas drugima traciš, a že ja se ljubim, kedy mi to vraciš, a že ja se ljubim, kedy mi to vraciš. Mladi šuhaju, nech od kola vodi, dalje zberaj klece, potonje jahodi, dalje zberaj klece, potonje jahodi, dalje zberaj klece, potonje jahodi. U
U Švedce je včera označena 70. ročnica zakončenja Druge svetovej vojny i Deň Evropy 9. maj. Najväčšia preslava bola u Moskvi za osvojenu paradu na ktorej učestvovalo i naše vojsko. U Srbiji to deň označeni za počesnu artiljerejnu štreljbu, a Deň pobjede nad fašizmom označeni i u ambasadoh u Beogradze. U jednoj z njih na prijemu učestvovali i Rusnaci, buvši borci у Другій світовій війні. Давно прогриміли залпи війни. Але скільки часу не пройшло, Україна і українці у цей день вклонятимуться вам, солдатам перемоги. До амбасади Ukrajini u Beogradu, jak i zvyčajno kolo 9. maja, každý rok še povolujú borci, kotri še vjedno so s ukrajinskima jedinkami boreli u zakončujúcich bitkoh u Druhej svetovej vojni na prostore tedišnjej Jugoslaviji. Među njima boli i pejzme pripadniki našej nacionalnej zajednici. Preko 300 do Skerestura pošli, 330, kolo 400. To 350 do 400. A to všetko mladí chlapci išlo do Sennac pa na više. Mobilizacija všetkých do Zombora, zo Zombora sme pošli do Apatina. To bola dopunska brigada. Z tej brigady še doplňovalo, jak na frontu hinuli, tak od nás vecka išli. Takže ja, tak povedz, u borbi nebolo. Nie za to, že som nesel. To znáte, jak ide u vojsky, že se odrezať a tam máš pojsť. Nás jednoho dňa vyčítali 15 Rusnacoch po spisku. Zo z druhých jedinkoch škartov vyrúcovali. My boli najmladší tedy. Mladších od nás nebolo. My boli o 17 roky, my bolo v oktobru, v novembru sme narukovali. No i hadvec čas nám, či mám chybu nejakú, či nie. Doktori v komisii boli takí, čo me ličeli, čo ja mal zapalenie. Kuka tu, čo ja znam, co s ním budeme, no bo mi to bolelo i pukalo. Ale do pozadine, to pozadina tedy bola, da ostávame tu volalo, jak milícia, lebo bo to nebolo ani vlasti, ani nič. Organizovala ukrajinska ambasada, že by to ti ljudi z Krestura, iz Eđe i iz Novog Sadu prišli na to tu svjetočnost i mi prišli vjedno s njima, že bi smo to dvili na rekši urovenji. Posle prijemu dakedišnji borci vjedno zo zakončovateljku diloh ambasadi Ukrajini u Srbiji Evgeniju Filipenko posadzeli drevko kaljini u parku ambasadi, a potim šitski vjedno na Kalemegdanu položili kvece na spomino značenje Červene armiji, kotra 1945 roku ošljebozela Beograd. Najkraši pošmih maš i šeomljenjem daš, Hmari odženješ, keče našmeješ, slunko za švici zaš. Hmari odženješ, keče našmeješ, slunko za švici zaš. Slunko švici, ostaňme vjerno, keď sme šťastliví i keď slíza zaplíšti. Oblavme, keď vitri dujú, prituľme, keď slunko švici, ostaňme vjerno, keď sme šťastliví keče slíza zaplíšti. U tvojich očoch švet belavých ptícoch let, na celým Švece tak
naša ljubovi nigde nje. Na calim švece, take jak naša ljubovi nigde nje. Oblavme kad vitri duju, rituj me kad sunko švici, ostaň me vjedno kad sme šťastliví i keď će sliza zaplišći. Poštovani patrače, zdohodnjeme vas, ktorý prilohy ste hodní patriť po koniec emisії. Od Askelja roky do Đurđova še počali priseljovati Rusnaci, a dobri sušedski odnošenja tirvaju i Nješka. Понеже населјување Валала почало за Дзурја, тото швето совид месни заедници 2000 року одрезал за дзень Валала. Zo špivankami i tancami tota naša gazdinja i naželjene kravki počala čas programi za skotru školjare osnovne školi Petef i Šandor u Novim Sadze predstavili Rusnacov u ramikog projekta doprinošenje rozličnih kulturov rozvoju Novog Sadu. До нашей жеми Кен пришол, слухајуци за њо, але и велих других америкских руснацох, невиројатни приповедки о руснацох у Србији, ktorí tu, u tej žemi, majú najväčší menšinský práva na Švece. U organizaciji Sovitu mesni zajednici včera u Đurđove označeni Dzenj Valala. Popri pošvecanja prostorijoh i prihodne i kulturno-zabavni programi, otrimana i vistava za sprešlosti Đurđova, gdje akcent dati na arheologijni eksponati. Po istorijnih podatkoh, naseljene mesto gdje še teraz nahodzi Đurđov spominaše išće u 14. viku, a novši podatki datuju z počatku 19. Davnoho 1800 roku zo z toho mesta, odnosno Komorskoho Valala Temerinu u Bačkej županiji, 203 familiji ljebo 1612 osobi, mesto za ljepši život po dopuštenju tedišnjih vlastoh pohledali u šajkarskim bataljonu. Novoosnovani Valal navolali Đurđevo, a kraj za storoše viseljeli i nješka noši meno Staro Đurđevo.
За жителјох новооснованого Валала, команда шајкарского батальона рок претим обезпечела 450 ланци жеми за ешенски шаца и исту поверхност за јарни. Од Аскелјо Роки до Ѓурѓоваше почали приселјоваци руснаци, а добри сушетски одношења тирвају и Њешка. Понеже населјување Валала почало за Дзурија, тотош ветос овид месни заедници 24 року одредзел за Дзень Валала. Преслава традицијно почина за спошвецањом просторијох месни заедници, а обрјад служа православни и греко-католицки паноцове. Господи Исе Христе, Боже наш, ово ти приносимо Твоju slavu i u slavu i čast Svetog velikog mučenika, pobjedonosca i čudotvorca Georgija, čiji molitva primi se milostivi Gospode žrtvu ovu na nebeski svoj i umni žrtvenik. Amin. Hristos posredi nas, jesti Воскресе из мертвых, смертью смерть побрал, и слушай погроби, живот даров. Други сегмент преслави була вистава за спрешлости Ѓурѓова, która ше отримуе посред мираз, а акцент того року дати на археологijni eksponati. Robiše određenih časov posudov, različitih keramičkih potrepštinov, co ľudia da kedy koristili, oni majú dosť roky. I co interesantne, u samej bliskosti Ѓurđova, Valalu, to ti segmenti i vykopani. I ešte jeden segment, co še dotika tih arheoloških nalazišta iskopinov, tu jako vidite, određeni časti skeletov, da kedišti, znači, davno, to zna už tisijači roki životinji, ktorí da kedy obitovali i žili u tih prostoroh. Попри археологijnih експонатох, меѓу котрима були зуб мамута, друга част вистави була пошвецена подобовим роботом, котри уметники, як Стеван Боднаров, Мита Пушкаров и други, даровали 70-тих рокох прешлого віку општинскej библиотеки. Тоти малюнки до стари, а вони принесени за Žablju, за галерiji Opštinske narodne biblioteki. Tu še nahodza mušen spomnut roboti Bogumila Karlavarisa. Шветочност предложена у просторијох културно-уметницкого друштва Тара Шевченко. Присутних привитала председателјка Совиту Леона Виславски и здогадла на тото co од швета по швето поробене у Валаљи. У прешлим року по еј словох не було велики инвестицијни роботи, а и тогорочни плани до скромни. Вознави значела еден, ktorý допринеше жеби Ѓурѓо бул чистејше и здравше место за живот. Торіших ми були з центру рециклажного центру, kontejneri še postavlja za reciklažni materijal, znači za papir i za tu pet ambalažu i reciklažni centar bude še nahoditi u Žablju, takže to ti kontejneri ljudi, šitski Ѓurđovčanje budu obavisteni o tim, takže to bi bilo dobre, već kad i da še vyhasnuje to ta nahoda da še urucuje to papir i plastika, že bi še normalno moglo to reciklirati. На шветочности заслужним гражданам по одлуки Совиту додзеljeni припознања. Едно з njih достала волонтерка у местним одбору пензионерох Ана Кисич. Bardzo mi milo, že dahto primetila, že dahto robi, že veľo dáva na ľudzoch, na starších ľudzoch, na penzionerov, ktorí vše veci zadovoljni, vše veće članstvo. To me najveće obradovalo. Припознање достали и тамбурови оркестар културно-уметницкого друштва Тара Шевченко, ktorý už 5 роки на покраинских и републичних смотрох достава златни плакети. Co za vas znači za cali orkestar toto pripoznanje mesnoj zajednici? Pa, što se mene tiče, moje mišljenje je da smo primećeni, da je neko još video da radimo i da godinama unazad dobijemo takva neka priznanja što se tiče muzike i da su videli da smo to uradili i da su nas nagradili time. Da su zaključili da smo i mi doprineli selu, da se selo čuje i dalje. Думаме, že тоти организации, пензионере и културне друштво Тара Шевченко že najveći zaslužili плакету, najveći робя, posebno kulturno-umetničko društvo, tamburaši maju veljo postignuca za sobu i
zlatni plaketi i srebrni, da sme na osnovu toho najveći, že su zaslužni za toto. Đurđevčanje не забувають на край, откад ще приселєли та на шветочності були і представники местної заjednici Staro Đurđevo. Mi već nekoliko decenija družimo se ovako, posećujemo se, družimo se kad su ove naše proslove i neka ovako posebna saradnja nema. Вони ражали на здавання, že ще відтвори сотрудництво голjem u oblasti kulturi i sporta, okreme mezi mladima, poneže u obidvoh mestoh u tih segmentoh členstvo najaktivnejše. Na švetočnosti bili prisutni i predstavniki veljih đurđevskih združenja. Zoškanje povoli, keď naň ho popatím, šerco me zaboli. A on patrí na mne tak, až me mraz prechodzi, či to on chorý, či zo zdruhu pozí. A on patrí na mne tak, až me mraz prechodzi, či to on chorý, či zo zdruhu pozí. Češko odhadnic, či to on choruje, či se sprico dobje, že druhu ljubuje. Nešverni poduma, že ho druha zloci, šarok už prešla, jak on zobnu chodzi. Nešverni poduma, že ho druha zloci, šarok už prešla, jak on zobnu chodzi. Keď pochorel, najdem ja gulíky, keď nie pri vračárkoch, vedzu a patíky. Buze vody zdraví, jak červená rúža, dávno ho ja sem za svojho muža. Buze vody zdraví, jak červená rúža, dávno ho ja sem za svojho muža. Školare osnovne školi Petefi Šandor u Novim Sadze pijatok za prihodnu programu predstavili da jedni narodi i narodnosti, ktorí žijú u Novim Sadze. Medzi predstavenima boli i Rusnaci. Zo špivankami i tancami tota naša gazdinja i na željenoj travki počala čas programi za skotru školjare osnovne školi Petefi Šandor u Novim Sadze predstavili Rusnacov uramikog projekta doprinošenje različnih kulturog razvoju Novog Sadu. Prvi razred je dobio narodne običaje Rusina, narodnu nošnju Rusina i folklor Rusina. U tome nam je pomogla mama roditeljica Fejsa Slavica, koja nam je omogućila i narodnu nošnju i da naučimo sve narodne običaje. Keď še rihta hoćco, od zevec nie mož sam nič zrobić. Takže i tu, od sme rihtali to tu malu programku za nas je predstavljali Toška o nas predstavljal, hej. I tu mi bila trebala pomoć i naiste entuzijasti z Kocura, z Novog Sadu, z Verbasu mi pomogli i ščiro dzekujem, bez njih mi nič nije moglo. Peršoklasniki prisutnih upoznali i z našim narodnim oblječivom, z svadzebnima običajami za kračun i veljku noc i z jedlami, ktori še tedi pririhtuju. Na kračun na ruskim stolu vše riba na riskaši. Gazdinja rihta i jedno okrevne jedlo, htore Rusnaci volaju bobaljki. Bobaljki še namoča do pocukrovane vodi s medom i posipu s makom. Ja ih bar zljubim.
Za Božić na rusinske trpezije riba na pininču, domaćica sprema posebno jelo kolač s makom koji Rusini nazivaju bobaljki. Bobaljke se sprema kao kiselo testo koje se natapa uz ošećerenu vodu sa medom i makom. Školjare viših klasoh prisutnih upoznali z podatkami o pohodzenju Rusnacoh, viri, jaziku i ovi značnih osoboh i budinkoh u Novim Sadze. Oni mali až i robotnike ľudia upoznata, ktorí boli interaktívni, takže oni nie mnješka tu prišli prezentovati to, co znaju, doznali o Rusnacu, ali je to trvalo jedan dugši čas. Je bilo teško naći podatke o Rusinima? Pa trebalo je kopati po knjigama, internetu i obilaziti neke zaista lepe građevine u Novom Sadu. Do kojih podataka ste došli? Pa stigao sam do podataka da su Rusini da pretežno žive u Vojvodini na teritoriji Srbije, a da njihova građevina u Novom Sadu najpoznatija je crkva Svetih apostola Pavla i Petra, koja se nalazi u ulici Jovana Subotića u centru. Popri Rusnacoh, školjare viših klasoh predstavili i srpsku, slovatsku, mađarsku, njemecku i jevrejsku kulturu. Na koji način ćete vi predstaviti Jevreje? Pa predstavit ćemo njihove građevine, poznate ličnosti i hranu, specijalizovanu za jevrejsku kuhinju. Onda ćemo da spomenemo koliko građevina ima, koliko je poznatih ličnosti, da li su te ličnosti još uvek žive ili su nažalost više nisu. Ja sam radio za Mađare, pa tako preko interneta malo i baba mi je Mađarica, pa mi je ona malo pomogla. I do kojih podataka ste došli? Šta ćete ovde predstaviti? Pa predstavit ćemo koje su poznate građevine u Novom Sadu Mađarske, koja jela su poznate isto u Srbiji i poznate srpske Mađare. Mi smo predstavljali Njemce u Novom Sadu. Nema puno obeležja u Novom Sadu nemačkih, ali tih koji ima su dosta značajni. Jedna od njih je i koji ćemo spominjati naravno su velike stvari onako. Jedna od njih je veoma poznata širom sveta i mnogi ljudi dolaze da ih vide, pogotovo Petrovaradinska tvrđava. Koliko ti je interesantan bio taj projekat? Pa veoma interesantan, pošto sam već na nekim od predmetima već sam to radio, tako da sam već upoznan sa tim gradivom i saznao sam još neke stvari i volim da pravim projekte. Toto, co sem povedal, že tota škola najstarša otvorena za taki projekti. Nie jen, že je poznata po tym, že še u njej vyučuje i uča veľo jazyki, ali je direktor, pan Ardjelan, on všetko toto potrimuje, dava tomu veljku vahu i naiste, zahľadom, že zname, že nam Vojvodina jaka je multikulturalna i multinacionalna, to nam, že dobra stvar. To je u okviru projekta Razvionica, to je najaktuelniji projekat Ministarstva prosvete Republike Srbije i mi tu imamo raznih aktivnosti, između ostalog izabrali smo i ovaj segment nastave gde smo spojili učenike 1., 6., 7. i 5. razreda i nekoliko predmeta, to je integrativno učenje i zapravo kroz ovaj prikaz danas prikazujemo različite kulture, multikulturalnost koju mi stalno negujemo. U školi Petefi Šandor nastava organizovana na srpskim i mađarskim jeziku, a fakultativno može učiti slovatski, mađarski i ruski jezik.
Hočnaru bi stanje cališe, ja ho ščiro ljubim i krašo zamljenje. Mamo, mila moja mamo, hočnaru bi stanje cališe, ja ho ščiro ljubim i krašo zamljenje. Žeše vraci, mamo, tvarde obećanje da. Mamo, mila moja mamo, hočnaru bi stanje cališe, ja ho ščiro ljubim i krašo zamljenje. Mamo, mila moja mamo, hočnaru bi stanje cališe, ja ho ščiro ljubim i krašo zamljenje. Večarce krio blagotvoreni bude znac, price mili stiha buce, mamo primlje smac. Mamo, mila moja mamo, hočnaru bi stanje cališe, ja ho ščiro ljubim i krašo zamljenje. Mamo, mila moja mamo, hočnaru bi stanje cališe, ja ho ščiro ljubim i krašo zamljenje. Ja ho ščiro ljubim i krašo zamljenje. Najljehčejše bud Rusnak u našej žemi, u ktorej nam zagarantovani najväkší menšinski i ľudský práva na Švece. O tým, že preš večer i s tým príjemno nespodzýval i jeden Rustak zo Zjedinjenih amerických državoh, ktorý obišol vecej mesta, kde žijú Rusnaci, a medzi njima i ruski kerestor. Hľadajúci svoje koreni, Ken Širilazos z Youngstownu u americkej sojuznej državi Ohio priputoval do Európy i našol ich u vostočnej Slovackej. It's very interesting. I did some genealogical research and a friend of mine discovered that. To je jedna interesantna pripovetka, to celkom slučajno sam doznal na jednom festivalu gdje smo poznali jednog leginja, kotri po pohodzenju Rusnak z vostočnej Slovackej, zo Zvalalu Porač, i tu sme rozmenjeli kontakt i ja še upoznal z jeho babu i već sam vyhľadoval svoje familijne drevo i već sam dumal, že som Slovak, ali som prez vyhľadovanje doznal, že som Rusin po pohodzenju z otcového boku. Do našej žemi Ken prišol, sluchajući zaňho, ali i veľých druhých amerických Rusnácoch, nevjerojatni pripovetky o Rusnácoch u Srbiji, ktorí tu, u tej žemi, majú najväkší menšinský práva na Švece. I'm learning a lot every day, a lot more every day, actually. Ešte vše učím o Rusnácoch. Najbardziej som mal kontakty s Rusnacami u Slovackej i mušim povesti, že Rusnáci u Slovackej jedna zajednica kotra vymera. Najbardziej starši ľudze bešedujú rusinski jazik. Međutim, tu u Vojvodini sam mal nahodu vidjeti, že to jazik žije, že to ta kultura živa. Mace školu, njeljem starši bešeduju to jazik, ali i mladi. I ja še nazdavam, že u Slovackej také daco podobne sluči. Ali eto, krasna nahoda, že sam prišao tu i že sam vidio, že to jazik žive. Well, so far I've seen Ko sam po teraz mohol vidjeti u ruskim keresture, to škola vaša, gdje sam mal nahodu vidjeti jak to vi Patra Hodzina, gdje še prepodava na ruskim jaziku. Teraz me tu u tej kancelariji Nacionalnog sovitu, co mi ukazuje, že sme na iste kultura, kotra robi na sebe i že máme svoje instituciji, kotri še staraju o našim skarbu.
Domašći toho prebування u našej žemi bol Ivan Kanjuh, mladi student istoriji iz Novog Sadu. A za Kenom sam se celkom slučajno upoznal prek Facebooku u grupi koja se vola Karpato Rusin Everywhere. I to bila jakašig interesantna tema, gdje sam komentaroval coška i tu me obačeli velji Rusini iz Ameriki i ken bol šmeli da mi še javel i tak sme rozmenjeli dejaki iskustva kolo Rusnacoh i toto prijateljstvo še tak predluželo cali jeden rok prek Facebooku i evo ken prišol do Poljske i vyražil žadanje, že bi prišol i do Kerestura, že bi me upoznal, poneže cali to drog, jak sme še dopisovali, ja mu posilal dejaki cikavi zmisli, co mi tu Rusnaci robime. Mušim spomnuti to poznati co ti za faktor, kotri mu še bar spačel, bo toto prebudzelo u njim žadanje, že bi prišol, bo vidzel, že u nas Rusnaci njeljem starši ljudze, ali i mladi. When I return to America, I will show a lot of toto, co ponješem za sobu u Ameriki, to velji krasni upečatki i veljo sliki za sobu, jak od školi po budinku Kontinentera, zamok. I toto, co poneže še bar sprijemno tu čustvujem, bo še čustvujem jak među svojima. I okreme toto, co im povutorim, to, že tot ruski narod tu žije, u polnom smislu toho slova, poneže tam ljudze ne znaju veljo o nas, oni dumaju, že tot jazik dakle u horoh i dzeljem starši pripovedaju tot jazik. Že verim, že mu to budze bar cikavi, njeljem i omu, ali šitskim tim Rusinom, kotri u Ameriki, poneže na isti jak mi von hvarel, oni veljo toho ne znaju. Oni ne čuli, že u Vojvodini, u Srbiji jest Rusnacoh, a okreme, že Amerikanci ne znaju ani ze Srbija na mapi, takže možete dumati skeljove malo znaju o nas Rusnacoh tu. In the United States there's a sort of u a Ameriki hidden postoji jedna perfidna politika asimilaciji, gdje še ljudze posle da skelje generacijo pretvaraju do Amerikancov i tu še traci tota vjaza za svoju kulturu odkad prišli ljudze. Međutim, na mnje i na moje organizaciji, na podobnih organizacijov, že bi ljudze prihodzeli i prihodza z ozveljima pitanjami, kad otkriju, že im pohodzenje, napríklad slovatske, abo rusinske, rosijske, i već oni postavljaju pitanja, evo, jak ja možem pestovati tu kulturu, jak možem doznati taco vece i o njej, i mi še namahame prez internet, pred našo naukovci pomahaju u tim, i mi máme to tu veljku habu novih imigrantov, najbarže iz Meksiku, kotri perša generacija naseljencov, i oni normalno že trimaju do svojih tradicijoh, tancov i tak dalje, dok druga i treća generacija už postavaju amerikanizovani. Ali zažljem ukazalo še že i to ta treća, a že štvrta generacija, kedi tedi dojde do nejakih podatkov o svojih pohodzenjoh, i već zato mi tu, naša organizacija Simply Slavik, že bi sme pozberali šitskih slavjanskih zajednici u Ameriki i vjedno robeli na pomoć jedni drugim, že bi sme učeli jedni od drugih i tak sebe pomahali, že bi sme tu še i otrimali. Ja verim, že mu toto iskustvo veljo pomože, že bi pojašnjal dodatno ljudem bar, že kto to Rusnaci, odkalj oni prišli, gdje naš šitsko jest, i da še među sobu povjažeme, bo jedino tak možeme prežiti, poneže sme malo čisleni i mušime še trimat vjedno, bez ohljadu na naše rozliki. Polni u pečatkoh, Kenše vracel domu, prešvećujući nas, že še pošvitko znova uvidzime. Poštovani patrače, bilo to šitsko, co sme vam prihtali za nješka večer. Reprizu možete patric na štvartog na 16:40 minuti i na pijatog rano na 5:30. U menoj ekipi, ktora prihtala i realizovala nješkajšu emisiju, želim vam prijemni večer. Doviđenja.